bikela lapha sikhathelo leso umkhosela babukele emakhaya bikele leyo nake inkosi ehlezinye inkosi babukele ke namhlanje ke la sibhalelwe umfowethu wathi ucela simsize siye kusisi owamboleka imali ayezoyisebenzisa ukuthi aye ngayo esikoleni kodwa ke babukele naleli yazi akunamanengi maningi ake sibikeleni khona ke siyoza ukuthi umfowethu ukhala ngani cela ngingakhohlwa ukusubscribe like share Siyabingelela sawubona njalo. Siyaphila. Bese kucela ukungena phakathi ngangena hawu ngobani manje ngoba sesingenile? Ngiyacela. Laba bakulandele ngemuva badlule batheleka. Ngicela ukuthi ngingizele kahle. Uqale ngene wena kuyima ngena wena. Kulungile sokwenza lokho. Okay. Lani buzo. Kulungile sokwenza lokho. Asingahlupha ekupheleni. hayi sithi sizeka yabona indlela owenza ngayo wenze ngazukuthi sizothi singayibeka la khona nalo Okay. uza ngapha mfethu uhlala khona la okay Usuhambe wafika usifika nabantu. Yeah, njoba sengibuyileke nje. Sengikhona. Angithi uyazi sengiwala ekhaya mase awumele mfethu awumele before nje sizisiyeni kude siyacela hayi kaphi ikhandlela elibomvu lana yini noma ininja yena sazi Hayi kutwami bengisanda nje yabo kade ngigeza ngithe ukuthandaza kancane. Kungconywana lokho likhandela lihlezi lapha ngomnyango. Lihlezi lila. Sengasisusa. hayi khuleke noma ungangathusa Sihlele khona. hayi ayikho inkinga inhlanhla ngenazi inaliti Okay, we aunt. okay hayi kabi mfethu before nje ngize ngikuphazamise ngicela ukuthi sisi siqale siyithule mina ngingwenya edlezinye ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo sihamba nobhuti kanje kumbona uyena kwesibhalelile ke wasicela ukuthi size la kwakho size sizolungisa udaphathi kwakho naye kodwa ke siphinde futhi sixolise into eyenzekile la mnyango ukuthi abesana kude phela nathi asazi lutho thina sazi ukuthi uyena enazana nani yabo so lesocela ukuthi umfowethu uyena ozondlala ukuthi kahle kahle njengoba sila ekhaya size ngani mhlambe besicela usehlisa ivolume Hayi iTV ekhaya yehlisa. Ihlezi nje kanje ya. oh njengoba ikanje Ebi kanje ya. okay ayikho inkinga mfethu ngicela uchazeke udaba ukuthi size ngani Okay, ngizokuchazela baba. Uma Mntombi lo. can you say voice mfethu Uma Mntombi lo. Mina ke uma Mntombi intombi uma angazi nami njengoba ngimbone anti ongaka. Kodwa uma Mntombi lo. okay Mina ngangade ngizongenelwa imali zami zesikole zebhuka lawenzi njengoba ngifunda la eHoward eUKZN. Imali zamizetransport engizogibela ngayo. Wafika kumina ekhaya edinga usizo ukuze akwazi ukuthi akhiphe iUIF yakhe. Uthe esefuna lezo sizo lo njengomuntu nami olazi usizo ngamboleka ngimbona njengomama othembisayo. Kodwa sekuphele 3 months imali amayibuyile kodwa wayekade etheni uzoyibisa ngawo umhla ka15 inyanga iphakathi nenyanga mina ngangimnike umhla ka3 inyanga iphelile. Kuze kube manje imali yami akayilethi. Ngiyake ngifike la ekhaya kukhona umjendevo wakhe afika ngivale sekunomjendevo soka ngivale la kena kwesinye isikhathi abuya thomela ingane athi akekho ngisaqhamuka ngisangena ngale ingakho ke nami ngize ngabona ukuthi nami ngidinga usizo ngithola abantu abazokwazi ukuthi bangipick up ngoba imali yami ngiyayidinga. okay mfethu sekunesikhathi sinanani unikile usisi imali Ngicathi mina seku3 months ngoba singamnika unyaka usaqala. Ngicathi mengingabala nje ngingasho ukuthi uFebruary uqala mhla ka3 ngimnikeza mhla ka3 mina ngoFebruary kungena i-transport allowance ngamnikeza 2000 nginamanga. Yebo uqinisile. Ngaya kuyena ngayocela imali kuzi nganginenkinga yokuthi kumele ngigibele imoto ngikhokhele imoto for ukuthi ngithole imali yami le ngidingayo. Imali ngiyitholile but mengiyithola ngiwazi ukuyisebenzisa kulezi zinto ezincane yaphela ngangawazi ukuthi ngimkhokhele back
imali yakhe. Manje inkinga uselokhu efikile la ekhaya, lokhu efikile uyazi ukuthi ngihlala nomuntu futhi lowo muntu engihlala naye imdala la ekhaya. Uke efike lana futhi lokuthi ngibhince ithawula evele suke engene enganqunquzile ngivele nginga-understand ukuthi kwenzakalani. Leyo sukhuluma ngayo ke nje ayikho nje mina ke. Leyo kubhinqa nje ithawula ngingakwenza lo. Uyafika wena umdala na kanjena akakunami. Uyafika la ngibhinqa ithawula wena uvele ngoba ungenzalayo kwayibona uzongitshela lokho ngitshela bona. Awunqunquza ngivele wahlubheka nje la endlini. Chaza ukuthini lokho? Indlela phela bese ngifuna imali yakho noma khona into esayifuna. Bengizothini mangibongoza ungasho ukuthi angene. Bekufuna ngena. Wena uyangena nje uvela uyingenele la ekhaya uzofuna imali yakho. Ngibuza ukuthi usafuna imali yakho noma khona into oyifunayo. Into engiyifunayo mina ngifuna imali yami. Ayikho into engayifuna kuwena. Wena mfethu kahle nangu usise chaza ukuthi wena kahle yini usuke uyifuna kusisi. Ngoba usisi uyazi ukuthi ufesane ukhulukudele la kwakhe. Even if noma kuthiwa mfethu size ngemali. Kodwa ke komele umuzo umuntu uyahlonishwa. Awuvela ungene nje. Hayi ukuthi uvesana ukugulukudele. If ukugulukudele usisi esageza lana wawuzokwenza ukuthi ngiyakuzwa lokho. Into ayikhulumayo ukhuluma into engekho lo. Ukhuluma into engekho. Mina efike ezofuna imali, ezoboleka imali mina endlini yami engiqashe kuyona. Wafika kumina ngosuku lwesibili. Ngimtshela ukuthi izongena ngakusasa efika ngoba efuna ngempela le mali wafika efaka into engaka encane nakhona umama omdala ngashawa amahlona kanjani ngamnikeza imali ngoba ngenzela ukuthi aphume kanjani ngifaka into encane wena yinda amehla khavela abona into encane kuyo yonke into engangigcokile ngabona ibhadi wawuzongithela ngalo into encane engangiyifakile wena uhlanganaphi nayo nento encane engangiyifakile ngabona ibhadi yazi ngoba yini ngoba vele ayikho inhloso yemali ukulento encane le wawuyibona ayikho leyo nto leyo ngeze ngikwenze lutho umncane umaskito nje engeze ngikwenze lutho ngimdala kabi nami yabo indlo nje ngihlala nayo la endlini indala ngisho kunami wena uyini umaskito nami ngeke ngize ngikwenze lutho kwa intombi yami nje ukuqala ayinaso scratch la eshiyeni okuqala lokho ngisho manje engangami akafake ngishicici so ngingakwenzani wena ngifike ngizofunda mina usebenza ubuso noma kusebenza umzimba cha ayikho lento nawe uyayibona nje ukuthi uanto njani omdala kanjani ngingakwenza mina imani ke size sidlule asicela sithi ukuleqa lelo break lelo ukuthi kanjani asasi nina nobabili nazi yabo kahle thina into esize ngayo la yini okay ethu imali usisi akunika yona wamnika malini usisi yebo cela uqhubeke lapho ngangiphumele ibhuka la wenze mina wamnika malini 2.5 ngaqale ngamnika u1150 uthe kudu wathi leyo mali iyashoda wabuya masinywa dlulisa usuku wabuya wathi ufuna u300 shuthi leyo mali isiyimalini isi1450 wangithembisa ukuthi uzoyikhokha ngaphambi kokuba kushaya umhla 15 kuze uboy manje inyanga isithathu le iphelile mangifika la sengifica umjendevu wakhe angikwavumele yena kuqala so mayikhuluma yena ubaba lo wala ekhaya ukathini usenokuphakamisa umoya nje kumina ngisangena kwethi isikhathi ukuyafika la wangithembisa ngisho impama ngimfica engekho ngingazi noma wayikhona noma wayekade sekamerweni uAndi no so phela vele naye angithi umuntu esilisi mayifica obvious mayifica enye inkomo ihleli nenkomazi esibayenzayo vele ngeke ingayihlabe lefiki ngangezile ngalokho uba bezephamise izwe kuphamise lesho khona uzokuhlasela ngempama uyakhumbula ukuthi before ngoba kwangifica nginawe ngigqoke ithawula wathi ngena la eminyango ngangigqoke ithawula wena uhleli phansi ilawo waqala khona ukusolana usubuya futhi ngelinye ilanga la ufuna ukuhlasela ngempama ingoba vele wayesesola ukuthi something wrong phakathi kwami ayikho leyo nto leyo akusesiyona indaba yemali phela kulona icala lami leli ngamtshela ngendaba yemali uyazi mina ngangize ngemali usecazini engayifuna nje kumjendevu nabomama omdala kanje kini engayifuna mina into engangiyifuna ngakho ngangifuna imali cha nami indlela esengihlubuke ngayo baba indlela esengihlubuke ngayo okay sisi kwenziwa njani ke isimo masika nje ngoba thina asifuni ukulwa nawe and asifuni ukwenza mhlambe into embi ngoba ngishilo ukuthi imali yangena ngayisebenzisa ezintweni ezazinzima la ekhaya isimo sasingekho kahle njengokuthi ngangithenga ukudla izinto kanjalo ngikhokhela izingane ezikoleni
ngithe ngizombheka kule mali enye ezongena So, bese ngiyamnikeza. Ima- Inkinga uselokhu efika Ima-ke isivumelwane sakhe naye sasitheni. isivumelane sami naye sasithe wanginikeza imali esenginikezile imali ngamtshela ukuthi mase ngingena le mali le uyena kuqala umuntu engizombheka ngimnikeze kodwa lokho akaze kwenze ngesimo sasikhona la endlini. Okay. Wase wangasifeze. Ngangasifesa isithembiso sakhe. Wabuyela kuyena wafika wahlala phansi naye wamchaza. Angaze ngibuyele ngamtshela kade ekhona la ukuthi isithembiso sikaze sifezakale ngenxa yo1 no2 wase wayibuyela yena. Sekumele kube uyena. Imina futhi engaphinde ngayixaka ngiza khona la. Ayixake futhi. Sengikhathele mina ukubukana nalobuso lokhu njalo ngifuna Base imali ngimtshelile ukuthi ngizomnikeza leyesibili imali. Ngiyingena nje ngizeyinikeza yena ngikhokhe imali yakhe ukuze ezoyeka ungibangela isicefe ngoba usiyahlukumeza nomuntu wami la endlini. Umuntu wami asa-understand noma khona into esiyenzayo simfihlela yona noma kwenzakalani. Okay, nina niyakunderstand ukuthi niyahlukumezeka. Uyahlukumezeka manje. Mina ngiyangale esikoleni. The time uyofuna imali kuyena. Ngangihlukumezekile the time ngiyifuna imali kuyena. Because ngangihluphekile. Okay. Manje njengoba ususizakele nje wathatha imali wayisebenzisa and manje uyadluleka ukuthi ubuyisele umfana imali yakhe. Sekuwukuthi manje usephazamisa angazi lento leni yenzayo nino ubudile wemaster sakhe wakho la. Manje ke umfana ke manje into aseyifuna kuwena ufuna imali yakhe ukuze angeke azaphazamisa ubhuti nakhona nje bekuzoba kuhle kube naye besemficile ubaba ukuze naye sizobeka into eqondile la kuyena simtshele ukuthi umfana ayikho into ayifuna kuwena umfana nangu lana uyachaza ukuthi into ayifunayo imali yakhe imali mfethu siyonke imali yakho u1450 imali yamakweleta yona angizoyayazi imali yona Yebo ngiyayazi. pho manje uthinike ngemali yomfana ngoba wena kahle kahle into wawuthembise yona usuhlulekile ukuthi usifeze isithembiso sakho so awuchazeke manje ukuthi njengoba sekukanje kwenziwa njani Ngoba sekanje angazi noma ebengazama ukuthi ngilinde ngithole imali yami ngikwazi kumnikeza because usefike nabantu anganoma ngizothi abantu bomthetho usefike nabo ukuthi ezofuna imali anganoma ingakwazi ukuthi engilinde noma isonto ezayo ngimnikeze noma mhlawumbe khona into angayithatha for ukuthi eyibambe ukuze ezothola imali yakhe back. Inkinga ke lento mina ngidinga imali yami ngoba into enkinga manje ayaqala ama exam ngizogibela ngani ufuna ngihambe Ngoba ngisho ngithi imali angakabi nayo ungakwazi ukuthatha something uyibambe ukuze uzothola imali yakho. yini engayibamba nje unayo ngisho impahla engcono lo ngifuna imali mina ngilona iphara la Na ama fridge. angilona iphara Na ama phone na ama TV. ngeke ngize mina ngabe ngibonakala ngiqukulana nama fridge ana magundane mina into engiyidingayo mina imali ayikabi umfowethu la into kahle kahle yena ayifunayo imali yakhe anganoma mhlawumbe ikhona neplan ongayenza ukuthi kube khona indlela zokuthini uzame imali kabhuti ngoba uyayidinga ubhuti imali yakhe and ungathi ngathatha noma yini thina siqale ukuthatha yonke into la endlini ukuthini sifuna imali kabhuti ukuze ubone ngempela ngempela sayidinga yabo angazi ukuthi wena imisele ngani ngoba sothathe sithathe kwalondela ikhandlela elibuza ngoba manje wena engazi ukuthi mhlawumbe wena ubuke engazi ukuthi umdlalo lento kahle kahle yini owufuna kumina nje Siyayidinga ngicela nje. kahle kahle yini owufuna ungifaka usizini noma ungifunani Le mali nje kuphela. kodwa manje akusabonakala nje ngalokho yini owufuna kumina Imali yakho mina ngizokunikeza. ngisafarishe ngale ndlela le Ngizomnikeza imali yakho uzeyithola. igama lelahleze lisho mihla namalanga lelo njalo mengabe ngifika la mina wesisi mina ngiyakubuka nje ukuthi sayithathisa komdlalo le ngeke phela ukwazi ukubuka iTV ukwazi ukukhululeka kodwa umunye umuntu yena engakhululeki TV yababa. eneke angithi ke ila ngifuna ukuya khona ke hayi njengoba wena uthi akuthathe izinto nje la mhlambe akholotho yakhe la endlini yabo so masithatha izinto zembodla yakhe masifika imbodla yakhe yenze njani obvious izobuza phela ukuthi bawuthatha izinto zami mayese kwenzakala lapho
ithi angijwayele ufuna ukuzongifaka kwezinye inkinga Uzoxabana nami. ufuna ukuzongifaka kwezinye inkinga ma wena mayibuza ukuthi impahla zithatha ubani wena uzothini Ngizomtshela ukuthi impahla ngiyithathile. cha musu ukukhuluma manga ngoba mayifika la uzomtshela ukuthi impahla nangu umuntu oyithathile aseke enze njani eqonda kumfana nefike emenze njani Hayi bengizomtshela ukuthi ngiyidayisile nje. Hayi mina Ngizomtshela kanjalo ukuthi ngiyidayisile. oyokubekezela nje ngeke ngisakwazi ukuthi ngithathele nje kwakubuka ubuso bakho manje ngicela ukuthi unginikeze imali yami manje ngihambe noma uhambe uye komashonisi omashonisi ngiwaba la ungakwazi ukuthi unginike imali yami ngihambe mina Ngiyithathe omashonisi abakhona nje omashonisi abakhona nje omashonisi abakhona ufike wawungaya nakomashonisa kodwa wena waqhubeka uweza kumina ngathi thatha i-TV awufuni ngenze njani njengamanje imali yona inganayo ngiyenze njani omashonisa abanayo imali angithi ngingene komashonisa futhi omashonisa abanayo imali omashonisa abanayo imali angithi imali ngicela ukubuza ngoba le fridge levala ngomshudo i-fridge le i-fridge la ekhaya uthi angithathe yona uthi angithathe lela fridge mina kade ngibona ikhanje lelibovu makuvalela utikolosho kulela fridge lelana uzenze njani livala umshudo angithi makuvalela utikolosho mina uyalibona nekhanje lelibovu angithi uma kuvalela utikolosho into eyifunayo ungasondeli lapho ungasondeli into eyifunayo ngithathe njengamanje imali iyona engekho imali anginayo Shuthi mina i-fridge uthatha i-TV mina ngihambe ngiye komashonisi ukuze ngikwazi ngeke ngikwazi ukungena amashonisa imali anginayo ngenze njani ayikho yona mina ke ngingenayo imali ngihambe ngiye komashonisi ukuze ngikwazi ukuthi iyona engekho imali anginayo ngeke uze uyithole futhi ngoba ayikho yona imali akukwazi ke ukuthi ngaphuma la ingekho imali ngeke phela maskito ngiyithathe maskito yabona nje lelo lingibona kakhulu uma ubona mina yona engekho maskito uma ubona mina ubona umaskito yona engekho uma ubona mina ubona umaskito kodwa manje mina iyangicala le nteni ufika ukweleta umuntu masujike futhi uyamisa futhi lo egcineni uzongibiza ngomaskito wena akayibona ukuthi yena ngathi walinyazwa ngemfoloko la emashiyeni kodwa uzobona mina njengomaskito mina kwenziwe njani mina ngicela ukuzwa ngawe ke before sithathe i-decision ukuthi thina senze njani awukukhuluma into ezokwenzeka manje ukuthi from manje to forward senze njani ngoba engazuthi le nto yakho mina isithanda ungimala hayi mina bhuti imali anginayo ayikho yona imali ayikho imali futhi engizomnika yona manje uma ehlula ukulinda imali ayikho imali hayi ngoba yini ungafoneli umuntu wakho kube akanayo imali nayo omashonisa abanayo imali ngimile mina lapho omashonisa abanayo imali angithi mina mangiphuma lapho ngangayiphethe imali ngifuna ngihambe ngiyomashonisa imali nje into ngithola imali engizohamba mina ngiye ngayikoleni engekho nje la endlini ngabe ngiyakubesikhona ngabe khohlwake khohlwake noma bethabe kuhafu ngabe ngithathile ngeke ngihambe mina imali yami ingekho kuhlezi ukusebenzela kodwa ke namhlanje ushaya phansi ngeke ngithathe ifridge elinotikolosho ubone emakhandlela ebovu hayi TV soyithatha yabo i-TV soyithatha mhlawumbe singaphuma ke lo mali kodwa nje ayikho imali ozoyithola anginayo tikolosho imali mina yabo umbhede sowuthatha ayikho nje imali utikolosho labo tikolosho bakho bavalele lapho labo basebenzisa ngamakhandlela lapho i-sound system ayikho imali noma kuthiwa idake iwinji soyithatha angazi noma usafuna imali noma usufuna mina ngeke ke phela kwazi ukuthi mina ngasodlala omama basethekwini abazosebenza khona la eyakhona uthi engathi ufuna yena uqobo uqonda ukuthini hayi phela ufika njalo lo ufika njalo angisa-understand noma ufuna mina noma ufuna imali kumele esho ukuthi cha ngifuna wena ngifuna wena ngimnike lokho akufunayo ngifuna wena mina ngifuna wena mina ngifuna wena mina into engiyifunayo mina imali yami ukuthi ngihambe mina ngiye esikoleni usafuna imali wena usafuna imali kwabe kancane uyafika kwabe kancane ngiyafika uyafika kancane uyafika wena ufuna imali phela thina singathatha yonke into ekhona la endlini kungagcini ukuthi uthathe lokho kuphela hayi ke ifurniture ayaneleke le furniture la shuthi nawe uyakhawunta la ifurniture nawe uyakhawunta la Sho nami ayaneleke leyo furniture uthatha nami nawe vele wangifuna wena uyakhawunta nawe wangifuna ufuna mina manje nawe uyakhawunta la angithi furniture angithi furniture ngicela angithi furniture nawe uyakhawunta lapho wena nawe uyakhawunta nawe umphethe ufuna mina wena kuba nini ufunana nemali engekho ayikho imali ngicela usungibamba nangengidodeka wena kade ubona umasito kumina usufuna ukwenza kanjani into eyifunayo le iyifunayo wena usafuna yona imali awusafuni yona imali wena ungena uma umdala kabi mina angabe ngangena angeni
lingena ini ubani yena Angeni. lingena ubani elikaba Ha, angene la. umdala nje futhi umdala nje uzongibhekisa engasazizwa ke manje umbhede wani Usafuna yona imali wena. Usafuna yona imali. omnembungulu Awusafuna ngathi mina mangena la ngifuna ukuyigunda uyangena wena ngingula uyangena ngigqoka izinto ezifishana uchame uvela uhlale we mama ndini wena mhlawumbe wawuzama ukungididiza ukuthi imali yami ingayithola wena wawuzama ukungididiza ukuthi imali yami bese ingayithola ngifuna embhedeni mina ngifuna imali yami umbhede wani lo yini engayenza nawe mina umdala kanje yini engayenza nawe mina umdala kanje awusafuna into mina engiyifunayo ngidinga imali yami ukuthi ngihambe nemali sorry ma njengoba umbizele uyamuzwa manje ufuna ngenzeni uyangibona kahle ukungicacisele mina mhlambe khona namhlanje ngibuye ngigeje khona emfolo njengoba usumbizele embhedeni kahle usuyamdayisela noma kwenzani mina phela ngifuna ungichazelele ubona ngiwumjendevu into yenza ukuthi ngimbizele embhedeni ngoba sengikhathele futhi ngila usuyamdayisela uba ngeke ukuthi umuntu engafika nginquni efike ngigeza njalo mina nginefoni mina engabe yangibhalela ukuthi ngicela ukubuza ukuthi masibani bani ukhona nendlini mina ngiyankongoza mangena vele fike ngangitshelile shothi into ayifuna mina ngiyankongoza mina mangena kose ngikhathele ezinye indlela usuyamdayisela angimdayiseli awusayibeki kahle nawe bafu awusayibeki kahle nawe ngiyabuza kodwa mengabe siyikhuluma kanjani cha mina njengoba we anto omdala wena ngicela ukuthi ngiyeke ukukhuluma ngayo embhedeni futhi wena kahle ngezinye angithi uthi iyona into ayifunayo mfana iyona into ayifunayo mfana ngambamba umdonsela embhedeni ngambamba ngamdonsela embhedeni angithi ke mina ngithi ke usufuna ukumnika lento ayifunayo kahle meke wamnika sekuphelile nemali yakhe uthi ngikhathele ufuna imali yakhe ngiyamtshela ukuthi anginayo ngithi akathatha ifridge ethatha iTV akafuni somnika wena yini enye engizoyenza shothi iyona lekumele ngiyenze ukuze kuzoba kanti kuzophela umsindo somnika wena yini le khona vele ufuna khona hayibo ayifunayo phela uyangibona kahle mina uyangibona kahle mina ubona umjendevu wakho lo uyake nokungibiza ngomaskiti liyangena maskiti oba kwabani mina ngabe ngithi ngiphaza nemqwayizo mina la ngizofunda ngizele imqwayizo mina la njengoba ngizofuna imali yami cha ngivelelwa yini nginayo okokuqala ke lokho ngehlelayo empilweni okokuqala ngqa kuzothiwa mina umama omdala kanje ngenxa ukuthi ufuna afuna ukhokha imali yami nayi ayiboni sisi mhlambe sesinga ayikhuleka sasiyeka nje iPhone ayikaba sibi na futhi izoba i-part of ya half kabuti sisibothi iyasebenza nayo akwazi mana kanjalo le phone yami le yona engisendela kuyama message akabi yabona le yonke into yami yempili ile phone le iPhone iApple yonke into ile phone okay angithi wena uvumile ukuthi uze wamnika ubufungibizwayo yabo wena uthe kuyena akathathe noma indlela awuzange uyizwe lo ndaba ngishilo ngathi athathe noma yini waze wambizela embhedeni futhi kahle ubusumnika nawe pho yini nesinkinga ukuthi umnika ifoni angaze ngisho ukuthi akathatha ifoni ngithi akathathe lezi zinto ezila endlini ngase ngamnika mina uqobo wahluleka hayi ifoni yami le ingena izinto eziningi ngabi nezinto eziningi akakwazi ukuthatha ifoni yami le futhi le phone lena ibiza kabi kunale mali engayithatha kuyena imali ifoni yami le mele ibuyise lesi ifoni yami imali sisi mfethu njengoba ubambe leyo phone nje uthe imali yakhe imalini 1450 imali yami ngokomthetho ngifuze ngabe isizele kwakuzala nayo kule mali umfethu akhuluma ngayo ivele phone isiyehlile phela angithi sikuyasebenza isike yasebenza noma bethi isiyasebenza okusalayo iyabiza iPhone le ilingana le mali le wangangiyithathile ngeke akulingani mina idingo zami zibaleke ukudlula le phone yakho. Lo phone le ngiyisebenzisa ineyidingo eningani zami idingo zibaleke ukudlula le phone yakho angithi ke umfana lo iyabalansa ke wamdonsela embhedeni ngeke ngamdonsela edonsela abani embhedeni wanqaba edonsela abani embhedeni udonsela abani embhedeni wesisike ngeke ungenzele utho mina ngeke uzungithola sophinde futhi sithi ukucosha kunye la ntombazana ayikaka mase nixosha ningibuyisele nayi iPhone yami ngayithengelwe indoda yami ngeke sikwazi sisi abo le iPhone ngayithengelwe indoda yami izongena nje manje umjendevu lo noma ngangena ke lo umjendevu into enhlungu ke ngeke izinto zize zihlale kumfethu
awuthi nje ngisheshe ngiyifake ephaketheni khona kuseyimanje ngicela ukubuza futhi ngisheshe nje ngiyifake ngoba zizohlala lezi zinto shuthi kumele ukuthi ngihlanganise imali ngilethe imali kunina ningibuyisele into zami futhi ifoni yami uyibeke kahle ngiyayifuna yazi izophoqa ukuthi siphinde sithi ukucosha la ntombazane ayikho inkinga bafo ngeke sikwazi awuthi nje ngasikhathi ngifake ephaketheni yona ifoni yami eyami le phone ngayithenga nendlela yami yami ngiyifuna le phone akathatha izinto esifoni yami akathatha izinto esifoni yami lethi ifoni yami ngeke uzuyithola ifoni yami le iPhone lesilona iphepha iPhone le asilophoqa le phone le ibaleke okudlula le mali yabo wathi kuyisa ibalekile ufike ugqoka isibhebana lesengasindaseli ukunawe ukunjala uvezela mina uvezela ikhindi njalo ifoni yami le eyami yabiza noma ungangqabashiyanga ngeke uzuyithola noma ungangqabashiyanga nayo ngeke uzuyithola bafo iTV nangu sesathini iyabheda ifoni yami lomshini lo nguyisela ekhaya uzothunga ngawo yabo lomshini lo uzothunga ngawo lomshini ngiyayifuna le phone awubambe lo awubambe lo sengikhathele ngoba nizobusana ifoni yami ngizobona naleli iqhuqulu ka-anti leli sengikhathele ukuba neqhuqulu ka-anti leli ngiyayifuna le phone yami usuze wayisa ngisho imkhovi yakho buka usuyise ngisho imkhovi yakho ngeke uzuyithola lethi phone yami ngiyayifuna le phone yami awe ma usufike ngasekugcineni uyabona wena impela usufike ngasekugcineni ngiyayifuna ifone yami wejesu yabo wena usufike ngasekugcineni impela ke manje lethi phone yami mqinise mbamba isifoni yami usukhalisa amatamatisi manje ngiyayifuna ifoni yami ngiyayifuna lethi phone yami kanti awuzwa yini uzwa kanjani kanti uzwa kanjani kanti wena uzwa kanjani ifoni yami ngiyayifuna kanti ifoni yami yona ebalekile ngiyayifuna ngiyayifuna ifoni yami ngiyayifuna bheka ngiyayifuna ifoni yami ngiyayifuna kuningi kabi esingaphuma nako la kuningi kabi ngiyayifuna ifoni yami usengiqhaphaze kakhulu mina lo anti omdala wasemjondolo la usengiqhaphaze kakhulu ngiyayifuna ngizothina endodeni yami usengiqhaphaze kakhulu lo anti wasemjondolo eshaya ngey'khayi nakhona emzimbeni ugcwele iy'khayi awe ma okhombisa bona usikade ekade ahambe benza ukuqola abantu ugcineni-ke manje-ke lethi phone yami ufike ekugcineni lethi phone yami awe ma lethi phone yami nokungakhala uzuyithulise mabandini awe ma lethi phone yabona yami manje usufike futhi ngeke sekwanele bhuti ngeke sekwanele phone yami solo lonke imini ebengade ngigqigiza nakuwena namhlanje sekhona wena kanje phone yami awe letha phone yami letha yabo kuyasho ukuthi letha ifoni yami ingozi endoda yami akazi abazi nomjendevu wakho sambe phethe ifoni yami wena gogo wasemjondolo weqola ndini likagogo awungiyekele nje mina kanjani ngiphume ngami asambe umuntu lethi phone yami awe ifoni endoda yami Jesus awumeka mfowethu awumeka ngiphumile la endlini angikho ngifike abantu sebegcwelile uma kulahleka izinto zami la ngaphakathi ngizothi basabeleni ngoba sekuvuleleke abantu nje ngingabazi ngisho ukuba ababefika eqaleni ukuvuyisa bona futhi abantu ayikho into ebizolahleka yini engalahleka usisi angethembi lutho ayikho nje into engithembayo lokho enza lento ayenza la ekhaya ayikho into engithembayo yini wenzani ayikho phela into engayithembayo ayikho into engayithembayo wabulala umuntu nosisi lento ayenza la ekhaya ayikho nje into engithembayo lento ukuthi wayilokho efaka indoda la ekhaya waphuma nje kumina ngifake kulendlu na kulendlu lo hlala kuyo amehla masafuna kulendlu lo hlala kuyo nje indoda wayifaka la ekhaya iyona lento yasixabanisa nawe okay yona lento yasixabanisa nawe
Asafuna ukubona nje. Usisi ke njengoba ngiphinde ngibuyile futhi usisi ungifonelele wangichazela ukuthi engazi ukuthi niphinde futhi nineyinkinga futhi wena lento esasikhulumile awusenzi ngendlela esasikhulume ngayo. Usuyabasho Yini manje futhi efunakalayo? uyabashusha ukuthi bahambe. Kufunakalani futhi? Kanti sivumelwane sethu nosisi nawe sasitheni. Cha. Egcineni mina kodwa phela ngiyindoda la ekhaya. Ngangeke ngilokhu ngimelene nokuthi belokhu behleli la ekhaya behleli la ekhaya. Egcineni kumele bephume behambe. Kumele bephume behambe. Kumele bephume behambe. Wempethu bavuma ngithi nakho Savuma nje. bavuma ukuthi njengoba nanichazile wawushilo ukuthi Manje pho bafunani pho? awuthanda ukuhlala nendoda la ekhaya. Nifunani pho? Into ayizele la usisi Sisi isikhathi sasikhulumileke naye ngale yamini ukuthi ayike phela kube lesilungisa ukuthi yena senze njani ngaleli gceke kwathi uyasigqosha ngithi. Emva kalokho ke savuma ukuthi sizohamba. Ququqi sengizwa ngumuntu wakhe lo intombi yakhe le izothini hayi njoba enigxosha nje noSubari ufuna ukudayisa umuzi. Phela umuzi vele owamuzo wala ekhaya owamuzo oshiyeke mina la ekhaya umuzi. Egcina kumele vele ngigcina ngoba ngudayisile. umuzi kahle kahle wena usudayisa ngaliphi La ekhaya okokuqala yimini indoda. Ukuthi umuzi kudayisa ngaliphi intombazane iyaphuma ihamba ogana ngaphandle. Lo ngoba besethatha indoda wayifaka la ekhaya. Wena ukwazi ukakeza intombi la. Mina nginankinga ngiyindoda Inkinga shintshanisa siningi mina ngiyindoda la ekhaya. Anginankinga ukuthi ngafaka intombi la ekhaya. Anginankinga mina la ekhaya. Wena okwakho bekumele niphume nihambe ngaphandle. Bekumele niphume ngaphandle. Ukuthi mina ngidayisa zonke izinto zala ekhaya anginankinga. Hayi ayikho nje lo nto. Ayikho inkinga la. mina engifuna ukukuthola kahle kahle hayibo ilento ukuthi angithi uthi na eqaleni wake wathi sisi nabelwe izinto Yebo. umuntu wathola kwakhe anginjalo mfethu kwakunjalo impela kodwa inkinga yenza ile ukuthi yebo ngiyavuma sabela izinto wasuka yena wathatha indoda wazoyifaka la ekhaya emagcekeni akuphi imake kodwa njoba nabelwe nje wena still usathatha lapha kubona ngisathatha lapha kubona ngiyindoda phela mina la ekhaya yena imake mfethu kanti ukwaba kwezinto suke kuchazana ukuthi sabeliwe ngiyavuma kodwa inkinga ukuthi lo njobe ethatha indoda ifaka la ekhaya yona into engakhuluma naye bhuti yonke engayifuna ezofuna ukuthi agcine sengasasani nalutho lapha ezantsi agcine sengasasani nalutho thatha umuzi lapha ezantsi mina ngizokhupha ngizohlala ngedwa ngoba khona egcekeni elikhulu igceke elingaphandle elingakhona la engishiswa khona mina zonke lezindlu lezi kuzobe zami la ekhaya la ngoba imini uqala la ekhaya abazali babeshiye mina manje uzenze njalo idayise ikhanda la ekhaya imake mana ufuna ukuthi wena ukuthathwe lezi zinto lezi nirule nithathe nendoda yakho zibe ngakuningi yini beseyithatha oyidayisile kuzoba njani ngoba phela noma ngathiwa egcineni kuzoba njani yena mephumile uma yena efuna izinto la ekhaya uzobuya ahlalela ekhaya simabela izinto kahle hayi esahleli nale ndoda yakhe sefuna ukuzoba njengoba ufuna ukuzidayisa uzomabela mali esiphi angithi uhlala nendoda ingakho ngizoyidayisa zonke izinto mina ngizoyidayisa zonke ngobani ngokuthi uhlala nendoda yebo ngimadingi la ekhaya nendoda yakhe ayithi sishiya nje sathi sizohamba la ekhaya nendoda sishiya sathi sizohamba wena nje into emele uyenze nje ukuthi unake zakho usiyenza angazi noma udlisiwe angazi noma udlisiwe mina ngicela ukunderstand la mfethu usisi uyachaza ukuthi uzophuma and nangu uyama ngonyawo lodwa akaphume into emenza ukuthi angaphumi ukuthi sekuse investile kahle kahle walungisa izindlu naku nopha manaki ibambe lapho uma la ekhaya yena ezofuna ukuthi ngoba nakho uselungisile izinto kanti yena yena kumele ayenze la ekhaya yena lalela kanti yena yena kumele ayenze la ekhaya imaki yena kumele angenze lutho imaki yena kalwi into emphazamisayo nje iyodwa uwena njengoba ubakhipha ufuna ukudayisa ikhaya futhi kahle kahle ngibakhipha ngenhloso ngokuthi ufuna ukudayisa ngizodayisa vele shothi ngiyabona sisazoshuba ngizodayisa vele ayikho enye indlela ngizodayisa ngoda le kuzogcina mina ngizodayisa mina ekhaya ngeke ukwazi omunye usibari futhi indawo ungcono bekuzohlala yena la ekhaya usibari wakho yebo uzohlala yena la ekhaya hayibo
Hayi, ngathi laba abaphume kungeno wakho usibari ungene wami usibani la kuphume usisi uphume abaphume Nosibari wakho. usibari wakhe abaphume ngaphandle Mase behambe siyabe. ngizobona ukuthi nivula Hayi inhlingwane ngaphandle ngizobona ukuthi nivula angeke kubuye abanye osibari kukhona abangoshayo wemfethu mina ngizobona yabo mina phela lento oyishoyo mina ngihambisani nayo angifuni ukukutshela manga usisi wakho into yena ekumele ayenze ukuthi ungafaki indoda ekhaya kuphela hawu lokhu kokuthi wena uyamxosha nokuthi ahambe uzophuma hamba ukuthi mina ngiyadayisa ngidayisela usibani vele la ekhaya ngihimi ikhanda yena akayilutho la ekhaya ufaka amadoda akaphume ngomnyango akaphume ngomnyango wemfethu awumele akaphume ngomnyango Imali. mina ngizoyidayisa zonke lesindlu imali kodwa manje into ebuhlungu awudayisi into oyilungise wena ngamandla akho Udayisa leli udayisa ngifuni. into Ayami. esilungiswe imali kasisi eyinene kuyingane yala ekhaya Ngindakazi le nawe nana eyinene ngindodakazi ekhaya imali ngibuze into ukuthi nizenza amadoda ningamantombazane nizenza amadoda Ubani nizenza osengizenza indoda? niphakamisa amakhanda Angikaze ngizenze niphakamisa indoda. amakhanda too much Imali. niphakamisa amakhanda imali mfethu imali siqale silungise le Phamisa amakhanda too much. Uyabona sisi njengoba isichaza nje nginichazela ukuthi kahle kahle vele ukufaka indoda ekhaya akukho right Angimphikisanga nami. kodwa njengoba nithi vele nahlukaniselo phela liyandawo kufana nokuthi indawo yakho manaka Ima ngisho phela. khona enye into khona into angayizwa kahle oqala ngimfica ngingekho ngita endlini ngiyafika ngiyangena la endlini angazi nanokuthi kushiwe kufakweni la endlini njoba seyingenele la endlini Kanjani? Usho ukuthi manje ngiyathakatha mina. ayikho into engithemba Usho ukuthi ngiyathakatha mina.